Jēzu, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs varam būt šeit. Tackar Jesus för att vi får vara tillsammans med dig. Un par to, ka mēs varam būt kopā ar Tevi. Un šajā dienā, šeit skrundā. Vi tackar Jesus för att vi får göra det. För att vi får vara tillsammans med dig. Un es Tev pateicos, kungs, ka mēs varam būt šeit un darīt to kopā ar Tevi. Att det är du som har gjort den här dagen. Un ka Tu esi radījis šo dienu. Den här dagen som vi har fått vaknat upp till. Un Tu esi devis mums šo dienu. Därför tackar vi dig. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mums ir jauna iespēja. Villigt kommer ditt folk. Un tieši tā kā ir rakstīts, ka labprātīgi nāk Tava tauta. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka labprātīgi nāk Tava tauta, Tava vaiga priekšā. Där vi får vara tillsammans inför dig. Ka mēs varam būt Tavā priekšā, Dievs. Tackar vi dig så att det är den här dagen som du Un es Tev pateicos, Dievs, par to, ka šī ir tā diena, kuru Tu esi radījis. och att vi får vara den här dagen tillsammans med dig. Un ka mēs varam būt un vadīt šo dienu kopā ar Tevi. Tack för att du tar hand om allt det här. Paldies Tev, kungs, ka Tu parūpējies par visu. Un ka viss var notikt tā, kā Tu gribi, kungs. Jēzus vārdā. Amen. Så du har micken i handen nu. Ja, det är kul att du får vara här. Ir ļoti jauki būt šeit pie jums atkal. Och det roligaste är att Jesus är här. Un pats labākais no visa tā ir, ka Jēzus ir šeit. Är det inte så? Vai ne tā? Ka viņš ir šeit. För det är ju det som är det underbara. Jo tas ir tas pats brīnišķīgākais. Precis som det står i Matteus 18 och 20. Tieši tāpat kā ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā un 20. pantā. Där det står så här. Tur ir rakstīts, Ty där 2 eller 3 är församlade i hans namn. kur 2 vai 3 ir sapulcējušies kopā viņa vārdā. Tur es esmu starp viņiem. Kan det bli bättre? Vai ir kaut kas vēl labāks, iedomājams? Nē. Att veta Apzināties, ka viņš ir šeit. att veta att han finns här. Zināt, ka viņš ir šeit, Mitt ibland oss. mūsu vidū, šeit kopā, Någonstans. kaut kur. Så är han här. Viņš ir šeit. Även om vi inte ser honom. Un pat ja mēs viņu neredzam, Så finns han ändå här. viņš tik un tā ir šeit. Därför att Jesus säger i Johannes. Tādēļ, ka Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā, Jag ska be Fadern. es lūgšu Tēvu, Och han ska ge er en annan hjälpare. un viņš dos jums citu palīgu, Som alltid ska vara hos er. kurš vienmēr būs pie jums. Världen ser honom inte. Pasaule viņu neredz, Och världen känner honom inte. un pasaule viņu nepazīst, Men ni känner honom. bet jūs viņu pazīstat. Därför att han ska förbli hos er. Tādēļ, ka viņš būs pie jums. Och så det underbara när Jesus säger också. Un pats brīnišķīgākais ir tas, ko Jēzus saka. Jag ska inte lämna er faderlösa. Es jūs neatstāšu bāreņus. Utan jag ska komma till er. Es nākšu pie jums. Och var ska han komma? Jo, han ska komma. Genom den helige Ande ska han komma hos oss. Un kā viņš var nākt? Viņš var nākt caur svēto garu pie katra no mums. Därför är han här. Un tieši tādēļ mēs varam apgalvot, ka viņš ir šeit. Un tieši tādēļ mums nav viņš vienmēr jāsaredz. Så finns han. Bet mēs zinām, mēs apzināmies, ka viņš ir šeit mūsu vidū. Och han är här Ka viņš ir šeit, för att betjäna dig. lai pakalpotu tev un man. Därför Jesus säger. Tādēļ, ka Jēzus saka, Han ska ta utav mig. viņš ņems no manis un dos to ik katram no jums. Jag har inte kommit till världen Es neesmu nācis uz šo pasauli, för att ni ska betjäna mig. lai jūs kalpotu man, Utan jag har kommit till den här världen bet es neesmu nācis uz šo zemi, för att betjäna dig. lai kalpotu tev. Och därför vet vi Un tieši tāpēc mēs zinām, att om vi bara vågar ka ja mēs vienkārši uzdrošinamies, så kommer han att göra saker och ting Tad- här i mitt ibland.
tad Dievs nāks pie katra no mums, un viņš sāks darīt savu darbu mūsu vidū. Men då måste man våga komma till honom. Bet tad mums ir jāuzdrošinās nākt viņa priekšā. Man måste våga riskera. Mums ir jāuzdrošinās riskēt. Att inte räkna ut med sitt eget förstånd, det går inte. Un nereiķināties ar savu izpratni, jo tas neko nedod. Utan om du tror att han finns här, Tāpēc, ja tu tici, ka viņš ir šeit, så måste du våga komma till honom. tad tev ir jāuzdrošinās doties pie viņa. Du måste våga tro på och sen samtidigt våga öppna ditt hjärta. Tev ir jāuzdrošinās ticēt un paļauties uz viņu un jāatver savas sirds viņam, För att någonting ska kunna hända. lai kaut kas tavā dzīvē var sākt notikt. Även om jag som jag sa, Un pat jau, kā jau es teicu, han kom för att betjäna dig och mig. viņš ir nācis, lai pakalpotu tev un man. Men det betyder ändå inte Bet tas tik un tā nenozīmē, att han tränger sig på dig. ka viņš nāks un uzbāzīsies ar varu. Det måste man förstå. Tas mums ir jāsaprot, Han är en gentleman. jo viņš ir džentelmens. Han är inte någon sån här som våldför sig på människor. Viņš utan nav han är en tāds, kas nāk un ar varu kaut ko uzspiež. För det vi läser i Guds ord, Jo tas, ko mēs lasām Dieva vārdā, så kan vi titta bara till på Levi till exempel. ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Leviju, jeb Mateju, När Levi sitter i tullhuset. kad viņš sēdēja savā muitas namā, Han hade hört un viņš bija dzirdējis, hur Jesus gick där nere vid Galileiska sjön vid stranden där och predikade. ka viņš bija dzirdējis daudz reizi Jēzu ejam gara Galilejas jūras piekrasti un sludinām. Han hade hört honom hur han gick där och talade. Han till och med fick se hur Jesus satte sig ut sa till Petrus, kan du ro ut en litet stycke från land så jag kan sitta där. Un viņš bija dzirdējis, un viņš bija arī dzirdējis to, kā Jēzus sacīja, viņš teica Pēterim, izairē laivu drusciņ tālāk no krasta, un tad viņš apsēdās šajā laivā, un viņš mācīja ļaudis laivā būdams. Han hade hört det här. Levijs bija to visu dzirdējis. Tāpēc tajā dienā, När Levi sitter där i sitt tullhus. kad viņš sēdēja kārtējo dienu savā muitas namā, Så plötsligt ser han en skugga komma in där. pēkšņi viņš redzēja to, ka kāda ēna pārslīdēja garām logiem. Ungefär som en man kör in huvudet genom fönstret. Un kāds vīrs pabāza galvu viņa atvērtajā logā. Och det första han säger, Un pirmais, ko viņš sacīja, bija: Nāc, seko man! Nāc, seko man! där han sa inte, du måste följa mig. Un viņš neteica, tev ir jāsako man. Viņš teica, nāc, seko man. Det fick han göra ett beslut. Tā, lai tu vari pieņemt lēmumu. Ska jag följa honom eller ska jag inte följa honom? Vai es gribu sekot viņam, vai es negribu sekot viņam. Jag är inte tvungen till att göra det. Es neesmu spiests to darīt. Men jag vågar tro på det. Bet vai es varu uzdrošināties pieņemt šo uzaicinājumu? Han hade säkert, kanske till och med sett Viņš iespējams varbūt bija redzējis, hur Jesus säger till Petrus, kā Jēzus sacīja Pēterim, ro ut på djupt vatten izairē dziļajā ūdenī och lägg ut dina nät. un izmet tīklus. Han kanske till och med hört det. Viņš bija iespējams varbūt sēžot tik tuvu piekrastei to Och dzirdējis. så fick han se hur Petrus kommer tillbaka, Un tad iespējams viņš bija redzējis, kā Pēteris atgriezās, faller ner i båten. nokrita vai sabruka šajā laivā Och säger till Jesus, un sacīja Jēzum: gå bort ifrån mig, Ej prom, atkāpies no manis! Es esmu grēcinieks! lämna mig. Atstāj mani, kungs! Men det gjorde inte Jesus, Bet Jēzus to nedarīja. utan han säger, Viņš sacīja tā vietā: idag No šīs dienas så ska du fiska människor. tu zvejosi cilvēkus. Du ska bli, det ska hända någonting nytt. Tavā dzīvē nāks izmaiņas, tu piedzīvosi pārmaiņas, kas tev izmainīs. Men då måste man våga. Un, lai tas notiktu, mums ir jāuzdrošinās. Man måste våga släppa då. Mums ir jāuzdrošinās atlaist. Peter kunde inte längre hålla kvar.
Un Pēters nevarēja ilgāk vairs būt tajā vecajā. Skulle han bli den här människofiskaren? Un ja viņš vēlējās, vai ja viņam bija dota iespēja kļūt par cilvēku zvejnieku, Så var han ju tvungen att släppa. tad viņam ir jāatlaiž tas, kas viņam bija, viņam jāatlaiž pagātne. Han var tvungen att riskera Viņš bija spiests riskēt att tro på vad Jesus sa. un noticēt tam, ko Jēzus viņam sacīja. Därför att en människa som inte vågar ta risker, Tādēļ, ka cilvēks, kurš neuzdrošinās riskēt, den människan är fastkedjad i sina egna säkerhetsföreskrifter. tas cilvēks ir saķēdēts savās drošības apziņā. Det kanske man inte tänker på. Un dažkārt mēs par to nedomājam. En människa som inte vågar göra vad Jesus säger. Un cilvēks, kurš neuzdrošinās darīt to, ko Jēzus viņam saka, liek, Han blir en slav viņš kļūs par vergu i sig själv. sev pašam. Tā tas notiek. Om Jesus säger till mig, gör så här Ronny. Ja Jēzus man saka tā, dari tā, Ronī, Och jag kommer med massa ursäkter och bortförklaringar. un es nepārtraukti nāku ar kaut kādiem aizbildinājumiem. Och varför kommer jag med massa bortförklaringar och ursäkter? Un kāpēc es nāku ar aizbildinājumiem? Jo, därför kanske att jag är rädd. Tāpēc, ka es esmu iespējams, man ir bail, Jag vågar kanske inte tro. es varbūt nespēju noticēt pilnībā tam. Men vad bidrar det till? Bija. Ja, vad, Bet, un kas notiks? jo, det handlar om att jag blir fastkedjad i de här ursäkterna. Tas nozīmē, ka es sevi sasaistu ar šiem attaisnojumiem. Att jag inte vågar göra vad Jesus säger. Un es neuzdrošinās darīt to, ko Jēzus man saka. Så den största risken som en människa kan ta, Tāpēc pats vislielākais risks, ko cilvēks var savā dzīvē veikt, det är att inte ta några risker alls. ir tas, ka viņš vispār neriskē. Så den största risken som man kan ta som människa, det är att inte ta några risker alls. Tas pats lielākais risks ir tas, ka cilvēks vispār neriskē. Det är att sitta och vänta på att någonting ska hända som redan är färdigt. Tas ir tas, ka viņš sēž un gaida uz kaut ko, kas jau ir sen gatavs. Tā tas ir. Så därför så finns det massor av kristna människor som sitter varje söndag i kyrkan och undrar varför händer ingenting. Un tieši tādēļ ir tik daudz kristiešu, kuri sēž katru svētdienu baznīcā un domā, kādēļ nekas nenotiek. Därför man sitter där och tror ungefär det ska bara ramla över mig något. Tādēļ, ka viņi sēž un viņiem liekas, ka viņiem kaut kas kritīs no gaisa. Men det funkar inte så. Bet tā tas nedarbojās. Tänk dig själv Padomā pats, om du sitter där varje söndag ja tu sēdi šeit katru svētdienu, och så sitter Jesus på Faderns högra un Jēzus sēž pie tēva labās rokas augšā debesīs, och han säger, un viņš saka, jag har fullbordat allt. es visu esmu piepildījis, viss ir gatavs, Så sitter du där un tu turpini sēdēt. och önskar. Un tu domā pie sevis, un tu ilgojies, lai viņš nāk pie tevis, nonāk pie tevis, För att det ska hända något. lai kaut kas varētu sākt notikt. Sitter han där uppe Un viņš sēž augšā, och undrar, un viņš domā un brīnās, när ska du resa på dig? kad tu celsies augšā. När ska du resa på dig? Kad tu celsies augšā Och börja tro un sāksi ticēt un paļauties, att jag är den jag är. ka es esmu tavs Dievs, es esmu tas, kas es esmu. För att om du skulle lyssna, Jo, ja tu ieklausītos, skulle du höra precis som han tad sa. tu dzirdētu, kā viņš sacīja, ka tad līdzīgi tas vārds, ko viņš izteica pie krusta, kad viņš bija piesists. Det är fullbordat. Tas ir piepildīts. Allt är färdigt. Viss ir sagatavots. Göra mer. Es vairāk no sevis neko nevaru izdarīt, jo viss jau ir sagatavots, viss jau ir gatavs. Än att du börjar göra det som du ska göra. Un vienīgais, kas tev ir jādara, tev ir jāsāk darīt tas, kas tev ir jādara.
Mums bija kāds dievkalpojums kādā vietā. Och allting var igång. Viss notika kā vienmēr. Lovsången var precis som nu. De stod och Slavētāji stāvēja un spēlēja slavas dziesmas. in kommer en familj Un ienāca kāda ģimene, på 4 personer. apmēram 4 cilvēki. Och helt plötsligt så ser vi hur en av männen Un mēs redzam pēkšņi, kā viens no šiem vīriem faller ihop på en fåtölj ute i hallen. Priekš vai hallē viņš sabrūk. Och jag ser hur de andra 3 börjar be för honom och hänger över honom personen. Un es redzēju to, kā viņa ģimenes locekļi šie pārējie, viņi sāk lūgt par viņu. Och helt plötsligt så kommer en kvinna inspringandes. Un pēkšņi viena no šīm sievietēm viņa atskrien Eller vinkar till min fru. priekšā, un viņa paaicināja Pirju Säger kom ut ungefär, hjälp till och vi ska inte be. un teica, Och mig, Ronny kom. nāciet, palīdziet aizlūgt. Un Pirju savukārt aicina mani. När vi kommer ut i hallen. Un mēs izgājām šajā priekšnamā, šajā hallē. Vad är det som har hänt? Tad kas tur bija noticis? Mannen hade dött. Šis vīrs, viņš bija nomiris. Han hade dött ute i hallen. Viņš bija nomiris, ienākot šeit baznīcā. Och vi visste Un mēs zinājām, att det spelar ingen roll om vi ringer efter en ambulans. ka nav nekādas nozīmes tam, ja mēs saucam arī ātro palīdzību. För det första är det långt att åka hit. Jo tā vieta bija ļoti tālu no pilsētas, un ātrijai palīdzībai būtu ļoti ilgs laiks, lai līdz turienei jāaizbrauc. Så det är helt meningslöst. Tāpēc tas ir vai, jā. Men vad gör vi? Un ko mēs darījām? Ja, men vi kan inte ropa och säga Jesus, kom ner och hjälp honom. Mēs nevaram stāvēt un saukt, Jēzu, nāc šur, palīdzi viņam. Det funkar ju inte så. Tā nedarbojas. Jesus säger, men jag har gjort allting färdigt. Ja es saku, bet es esmu visu jau jums atstājis, es esmu visu padarījis jau. Ja, men Jesus, du är den mäktiga. Jēzu, bet tu esi tas visvarenais, tev pieder visa vara. Han som är över alla andra namn. Un tavs vārds ir pāri visiem citiem vārdiem. Känner honom. Tu pazīsti viņu. Nāc un palīdzi viņam. Så säger jag, nej jag kan inte. Ja es saku, nē, es nevaru. Vadå kan vi inte? Kā tu nevari? Du är den allsmäktige. Tu esi visu varenais. Du säger att du kan inte. Un tu saki, ka tu nevari. Nej, jag kan inte. Nē, es nevaru. Du måste förstå. Jag Tāpēc, ka tev ir jāsaprot, ka es tev, Ronī, esmu devis visu, kas tev ir nepieciešams, för att göra det som krävs för den här mannen. lai tu varētu palīdzēt šim vīram. Lai tu varētu dot to, kas nepieciešams viņam. Es domāju, Dievs, ko lai mēs tagad darām? Helt plötsligt så hör jag hur anden säger. Un es dzirdu, kā gars man saka, Ronny, tala liv in i hans liv. Ronī, sāc pasludināt dzīvību viņa dzīvē. Tala liv in i hans. Pasludini dzīvību viņa dzīvē. Så jag säger till Pyro, vi måste tala liv in i hans. Un es saku Pirjo, mums tagad ir jāpasludina dzīvība viņa dzīvē. Så Pyro tar och håller huvudet. Tāpēc Pirjo paņem uzliek roku uz galvas viņam, Han skulle vara upprättad. lai viņš būtu atjaunots un lai viņš nenokristu. Och så börjar vi tala. Un mēs sākam pasludināt dzīvību. Det kanske tog 2 minuter. Varbūt pagāja 2 minūtes. Det plötsligt ser vi hur mannen rycker till. Un mēs redzam to, ka šis vīrs viņš noskurinās. Un redzam to, kā dzīvība viņā atgriežas. Amen. Amen. Inte på. Det berodde inte på oss. Amen. Bet tas nav atkarīgs no mums. Viss ir atkarīgs no viņa. Amen. På han som vi pratar om. Viss ir atkarīgs no viņa, par kuru mēs runājām. För mig Jo priekš manis så var den underbaraste situationen en vecka efteråt. bija
kāda visbrīnišķīgākā situācija nedēļu pēc tam, när han trädde fram i sin egen församling kad šis vīrs viņš izgāja priekšā savā paša draudzē och vittnar om un liecināja par to, just den händelsen som han har varit med om en vecka innan. par šo notikumu, kas ar viņu notika pirms tam. Och det är när han säger, Un tas, ko viņš sacīja, bija: jag är så glad idag es esmu att ha fått ett nytt hjärta. tik priecīgs šodien, jo es esmu ieguvis jaunu sirdi. Jag är så glad idag att jag har fått en möjlighet till. Es esmu priecīgs, ka es esmu ieguvis jaunu iespēju. För hade jag inte fått en möjlighet Jo, ja man nebūtu dota šī iespēja, så hade jag hamnat i helvetet med mitt liv. För så levde jag när allt det här Es- handlade för en vecka sedan. būtu nonācis pat taisno ellē, jo ja es būtu nomiris tajā dienā, kad ar mani notika tas, es dotos pat taisno uz turieni. För hade jag inte fått en möjlighet Jo, ja man nebūtu dota no Dieva šī iespēja, så hade jag aldrig gått till himlen. es nekad nevarētu pavērsties vai atgriezties uz šī ceļa, kas ved uz debesīm. För så levde jag med mitt Jo tā es dzīvoju savā dzīvē. Un es domāju pie sevis: Dievs, tu esi tik fantastisks. Du har med så stor omsorg om oss. Un tev ir tik milzīgas rūpes par ikatru no mums. Du lämnar oss inte. Tu mūs nekad neatstāji. Utan din nåd är nu varje morgon. Un tava žēlastība ir jauna katru rītu. Att du kommer för att du vill bemöta oss, du vill hjälpa oss. Un tu nāc, lai tu varētu sastapties ar mums, lai tu varētu palīdzēt mums katrā lietā, katrā situācijā. Precis som det står i andra Korinthierbrevet 6. Un tieši tā, kā tas ir rakstīts 2. korintiešiem 6. nodaļā, 2. pantā. Det står så här. Tur ir rakstīts: Jag bönar dig rätt. es tevi uzklausu labvēlīgā vai pareizajā, īstajā laikā, Hjälper dig på frälsningen. un es palīdzu tev pestīšanas dienā. Redzi, Nu är den rätta tiden. tagad ir īstais, pareizais laiks. Frälsningens dag. Šodien ir pestīšanas diena. Andra Korinthierbrevet 6 Otrā vēstule korintiešiem 6. nodaļa un 2. pants. Det säger Gud. Jag Un Dievs saka: es uzklausu tevi pareizajā, īstajā laikā, vai mums ir rakstīts labvēlīgajā laikā. vill han böna. Un šodien viņš ir šis labvēlīgais laiks, šodien viņš grib tevi uzklausīt. Varför säger jag så? Un kādēļ es tā saku? Jo, därför att du vet ingenting om morgondagen. Tādēļ, ka tu neko nezini par rītdienu. Du kan hoppas Tu vari cerēt, att det ska bli en morgon. ka pienāks tev rītdiena, Du vet. bet tu īsti nezini. Men idag vet du Bet šodien tu zini, šodiena tev ir. att idag är frälsningens dag. Tu zini, ka šodien ir šī pestīšanas diena. Idag är den rätta dagen. Šodien ir īstā diena. Idag vill han hjälpa dig. Un šodien viņš vēlas palīdzēt tev un man. Som jag sa förut. Un kā jau es pirms tam teicu, Det är 2 eller 3 församlade där mitt ibland. tur, kur 2 vai 3 ir sanākuši kopā manā vārdā, es esmu viņu vidū. Han finns här Tas nozīmē, ka viņš ir šeit idag för att hjälpa dig. šodien, tieši tagad, šajā brīdī, lai palīdzētu tieši tev. Så även om du inte ser honom Tāpēc pat, ja tu viņu neredzi, tev ir jāzina, ka viņš ir šeit. Tā tas ir. den blinde Bartimeus Aklais Bartimejs, som det talas om i Lukas 18. par kuru mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā. Han såg ingenting, Viņš neredzēja neko, men han hörde. bet viņš dzirdēja. Han hörde, Viņš dzirdēja. precis som du och jag hör. Tieši tāpat kā tu un es mēs dzirdam. Vi läser, Mēs lasām un mēs dzirdam. vi läser Guds ord och vi hör vad Guds ord säger. Mēs lasām un mēs dzirdam to, ko Dieva vārds mums saka. Även om du inte ser, Pat ja mēs neredzam, så hör du. tad mēs dzirdam. Och han sitter där och tigger vid vägkanten.
Un viņš sēž, šis vīrs, un viņš vienā no vārtus malām sēž tur un ubago. Och helt plötsligt höra fullt utav människoröster. Un vienā acu mirklī viņš dzird, kā tuvojas milzīgs daudzums cilvēku, jo ir, ziniet, kad tuvojas pūlis un šī šalkoņa, šī balsis tik daudz ir. Han tänker, Un viņš pats pie sevis domā, vad är det som händer? kas notiek tagad, nu? Men så greppar han tag i en person. Un viņš aizskar kādu, kas tur sēž, kas tur iet garām viņam. Och frågar, Un viņš jautā, vad är det som händer? kas notiek? Och personen säger, Un šis cilvēks viņam atbild, Jesus från Nasaret kommer. Jēzus no Nāceretes nāk, tuvojas šai vietai, tuvojas šeit. Den mannen har jag ju hört talas om. Par šo cilvēku gan es esmu dzirdējis, kaut ko runājam ļaudis. Den mannen har jag hört hur han går runt och botar människor. Viss, ko es esmu dzirdējis, ka ļaudis runā, ka viņš staigā apkārt un palīdz cilvēkiem, dziedina un atbrīvo. Hur han befriar de fångna. Ka viņš atbrīvo visus tos, kas ir saistīti. Ger syn till de blinda. Ka viņš atgriež redzi aklajiem. Hur han talar ett nådens ord ifrån Herren. Un viņš pasludina žēlsirdības vārdus no tā kunga. Är han här? Tiešām viņš ir šeit. Bort. Kur? Det visste han ju inte. Viņš nezināja, Han såg ju inte. jo viņš taču nevarēja redzēt. Precis som inte du ser. Tieši tāpat kā dažkārt tu neredzi. Du ser honom inte. Tu viņu arī tagad neredzi ar savām acīm. Men du tror. Bet tu tici, tavā sirdī ir paļāvība, ka viņš ir šeit. Vai ne tā? Vai ne tā? Att du tvivlar på att han är här. Vai varbūt, ka tu šaubies, ka viņš ir šeit? Då packar jag ihop och går hem. Tad mēs varam savākt tavas bībeles un doties mājās. För då är det meningslöst. Jo tad nav nekādas nozīmes tam, ja mēs neticam, ka viņš ir šeit. Turpināt kaut ko. Men jag vill att du ska förstå att han är här. Bet es gribu, lai katrs no jums saprot, ka viņš ir šeit. Även om du inte ser honom. Pat ja mēs viņu neredzam šajā brīdī, viņš ir šeit, mūsu vidū. Precis som han var för den blinde mannen. Tieši tāpat kā viņš bija šī aklā vīra tūmā. Han fanns där någonstans. Viņš bija kaut kur netālu. Och han tänkte inom sig. Un šis vīrs sēdēja un domāja pie sevis. Den här möjligheten ska jag inte gå förlorad. Man ir dota iespēja, kuru es negribu zaudēt. Jag måste. Man vajag viņu parunāt ar viņu, man vajag viņu. Jag är angelägen. Man ir tik liela nepieciešamība. Es zinu, Han gör inte skillnad på människor. ka viņš nešķiro cilvēkus. Es zinu. Så därför så gör han ett beslut. Un tieši tādēļ šis vīrs pieņēma lēmumu. Och det står i Lukas 18:38. Un mēs lasām par to Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā un 33. pantā. Han börjar att ropa. 38. pantā, es atvainojos. Un viņš sāka saukt. Viņš sāka kliegt Och han säger, un sacīja: Jesus, Davids son, förbarma dig över mitt liv. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par manu dzīvi. Han fanns ju där någonstans. Jo viņš zināja, ka Jēzus ir kaut kur tur tūmā. Men så kommer människorna. Un tad apkārtējie cilvēki, Precis som djävulen kommer. tieši tāpat kā vēlns pienāk pie mums, viņi nāca un teica: pārstāj kliegt. Håll inte på så där och gapa. Kurš, tu nedrīksti tā klaigāt? Skäm inte ut dig. Nokaunies, beidz taču kliegt. Tu redzi, ka viņš taču nepienāks pie tevis. Ko tu klaigā? Vem ska få bestämma? Un kurš ir tas, kurš drīkst izlemt? Din angelägenhet? Tavs garas stāvoklis Eller omständigheter? vai apstākļi Eller vad människorna tycker? vai cilvēku viedokļi?
kurš ir tas, kam ir jāpieņem lēmums? Ska du låta omständigheterna kuva dig? Vai tu ļausi apstākļiem sašķaidīt sevi, Så att du återigen blir en slav? tā lai tu atkal paliktu par vergu? Eller hur ska du göra? Vai kā lai tev jārīkojās ir? Du tror att han är här, vad gör du? Ja tu tici tam, ka viņš ir šeit, ko tu dari? Du ser honom inte. Tu viņu neredzi, bet tu tici savā sirdī, ko tu dari? Tu sauc vēl skaļāk, Därför att du vill att han ska komma till dig. tādēļ, ka tu vēlies, lai viņš nāk un atbild tev. Då blev det mannen. Un šis aklais vīrs, Han lät inte omständigheterna. viņš neļāva šiem apstākļiem ietekmēt sevi. Han lät inte bli att han blev tyst. Viņš neļāva sevi apklusināt. Utan han ropade ännu högre. Viņš sauca vēl skaļāk. Och Jesus hör. Un Jēzus dzirdēja, sadzirdēja, tādēļ, ka ir rakstīts. Han är en bönhörande. Viņš ir tēvs, kurš uzklausa lūgšanas. Han hör oss när vi ber och ropar. Un viņš dzird, kad mēs lūdzam un saucam. Och när vi vet att han hör oss när vi ber och ropar. Un tad, kad mēs zinām, ka viņš dzird mūs un kad viņš sadzird un atbild mums, Vet vi också att han svarar oss. tad mēs arī zinām, ka viņš mums atbild. Un to viņš darīja arī šeit, šajā reizē. Mēs lasām, ka viņš apstājās. Kallar på en av sina lärjungar. Un viņš uzrunāja vienu no saviem mācekļiem un teica, atvediet viņu pie manis. Och mannen kommer fram. Kad šo vīru atveda, Och vad säger Jesus? ko Jēzus viņam teica? Ko tu gribi, lai es daru tavā labā? Ko tu gribi, lai es tev daru? Un šis vīrs sacīja, ļauj man atkal redzēt. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Fick han synen tillbaka? Fick han sin- Vienā acu mirklī viņš atguva savu redzi. Han behövde inte tigga. Viņam nevajadzēja ubagot vai izīdēt. Han behövde inte lova någonting. Viņam nevajadzēja neko apsolīt. Han behövde inte göra någonting. Viņam nekas nebija jādara. Han behövde inte gå fram till Jesus och säga. Viņam nevajadzēja nākt pie Jēzus un teikt, Jesus, jag lovar att jag ska läsa Bibeln varje dag. Jēzu, es apsolu lasīt Bībeli katru dienu. Jag lovar att jag ska gå upp 5:00 varje morgon och jag ska be flera timmar. Un es apsolu tev, es katru rītu celšos 5:00 un lūkšu vismaz pāris stundas. Men han behövde inte. Viņam tas nebija jāsaka Dievam. Kādēļ? Jo, därför att Jesus kom inte för att han skulle betjäna honom, utan Jesus kom för att betjäna honom. Tāpēc, ka Jēzus nenāca, lai šis vīrs kalpotu viņam, bet Jēzus nāca pakalpot šim vīram. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Runa nav par to, ko es daru, Utan det handlar om vad han gör. par to, ko viņš dara. Det handlar inte om mig, det handlar om han. Runa nav par mani, par viņu ir runa, jo viņš nāca uz šo zemi. Han kom för att befria mig. Han kom för att befria. Un viņš nāca, lai atbrīvotu tevi un atbrīvotu mani. Han kom för att ge sitt liv för dig och mig. Viņš nāca, lai atdotu savu dzīvību par tevi un mani. Det enda som han säger, kom. Un vienīgais, ko viņš teica, ir nāc, seko man. Ja tu tici tam, ka es esmu tas, kas es esmu, Och du bekänner din synd. un ja tu atzīsti savus grēkus, tad es esmu uzticams. Och jag förlåter dig. Un es piedodu tev, es šķīstu tevi, es dziedinu tevi un atjaunoju un taisnoju tevi. Tā tas darbojās. Man behöver inte göra någonting mer än ta emot honom och tro på vad han är, att han är den han är. Tev nav jādara nekas vairāk, kā tikai jāpieņem tas, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, un viņš dara to, ko viņš dara. När vi läser till exempel om den blödarsjuka kvinnan. Tad, kad mēs lasām arī par šo, par citu sievieti, par sievieti, kura bija sirga ar šo asiņošanu, Då ser vi när vi läser
Un mēs lasām to, ka viņa bija visu savu iedzīvi izdāļājusi, visu pārdevusi, kas viņai bija. Izdāļājusi dažādiem ārstiem un dziedniekiem. Men ingen hade kunnat bota henne. Un neviens no viņiem nebija spējīgs viņai palīdzēt. Och vi läser också om hur hon hade en sån sjukdom att hon inte fick vistas bland andra människor. Un mēs lasām, ka cilvēki, kuriem piemita šāda veida slimības, viņiem nācās dzīvot ārpus pilsētām izraidījumā, gandrīz tāpat kā spitālīgiem. Bet Jag har hört talas om Jesus. pienāca diena, kad arī viņa arī bija daudz dzirdējusi par Jēzus ļaudis runājam. En dag kanske sitter där och ber. Un iespējams viņa tur sēdēja savā mājvietā un lūdza Dievu Och hoppas un cerēja i sitt hem pie sevis, att han ska komma hem till henne. ka Jēzus varētu atnākt pie viņas mājās. Precis som vi kan säga många gånger. Tieši tāpat kā mēs varbūt daudzkārt sakām. När vi sitter vid köksbordet eller vi sitter i soffan hemma i vardagsrummet. Och vi sitter där. Kad mēs sēžam ikdienā savās mājās, varbūt pie virtuvē, pie galda, Och hoppas att han ska komma hem till mig. un mēs ceram, ka viņš ieradīsies mājās pie mums. Varbūt, ka tas pat vakar notika. Lördags, du satt hemma. Varbūt, ka tas sestdienā sēdēja mājās un lūdz Dievam to. Un tu domāji pie sevis, Jēzu, es gribu, lai tu ierodies pie manis mājās, jo tu man esi nepieciešams. Så vaknar du upp idag. Un šodien tu pamodies. Så tänker du. Un tu domāji, Han är i kyrkan. viņš ir šodien baznīcā. Han är här. Viņš ir šeit baznīcā. Jag måste. Man vajag šeit atnākt. Jag måste få komma. Man vajag šeit atnākt. Därför att jag tror att han är där. Tādēļ, ka es ticu, ka viņš ir šeit. Den här blödarsjuka kvinnan. Un šī sieviete, kas sirgā ar šo asiņošanu, Och fick höra viņa arī dzirdēja, ka Jēzus att han fanns på torget. ir atnācis viņas pilsētā tuvākajā, un viņš ir tur tirgus laukumā. Och när hon kommer till torget Un tad, kad viņa ieradās uz šo tirgus laukumu, så är hon ju inte ensam där. tad viņa vairs nebija tur viena pati. Utan det är massor av människor. Tur bija pilns ar ļaudīm. Och längst bland alla de här människorna Un starp visiem citiem cilvēkiem ieskauts. så kan hon tänka sig att där är Jesus. Viņa redzēja, ka tur stāv Jēzus. För alla människor vill vara nära honom. Jo cilvēki saspulcējušies bija ap viņu, jo ik viens gribēja būt viņam tuvāk, pienākt viņam De tuvāk. klänger på honom så här. Ik viens gribēja viņam pieskarties, pataustīt, būt tuvu pie viņa. Och hon tänker, Un viņa domāja pie sevis, hur ska jag göra? ko lai es daru tagad? Så står det så här i Matteus 5:28. Un mēs lasām Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā un 28. pantā. Då står det, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Ja vien es varu, viņa pie sevis domāja, ja vien es aizskaršu viņa drēbju vīli, man pietiek, ja es aizskaru viņa drēbju vīli, es būšu vesela. Han behöver inte säga någonting. Viņam pat nav nekas man jāsaka, Han behöver inte säga någonting. Bara att jag kan röra mig. ka tikai vienkārši es varu aizskart viņa drēbju vīli. Sån tro hade hon. Viņai bija tāda ticība un tāda pārliecība. Hon var angelägen. Viņa bija stipri nolēmusi to darīt. Och det står i vers 29. Un 29. pantā ir rakstīts, Och hon kände i kroppen att hon var botad ifrån sin plåga. tajā pašā mirklī viņa sajūta savā miesā, ka viņas slimība no viņas aizgāja prom. Tänkte att bara komma så här och röra så här. Vienkārši pienākt tik tuvu un tikai pieskarties drēbju vīlei. Så lite.
tik maz vajadzīgs. Att bara komma och röra vid honom så här. Vienkārši aiziet un pieskarties. Och i samma stund, jag rör så här. Un tajā pašā brīdī, kad es pieskaros, Så händer det så här. tad tajā pašā brīdī mana dzīve izmainās. Men det är så. Un tā tas ir. Man måste ju våga tro på att det är sanningen. Mums ir jāuzdrošinās noticēt, ka tā ir patiesība. Det spelar ingen roll vad som händer eller inte händer. Un nav nekādas nozīmes tam, kas notiek vai kas nenotiek. Utan tron är vad det sker som du tror. Ticība ir tā, kas liek, lai lietas notiek tā, kā mēs noticam, kā mēs spējam noticēt. En söndag förmiddag Kādu svētdienas priekšpusdienu så kommer det en blind kvinna fram. iznāca kāda akla sieviete priekšā, lai par viņu aizlūdz. Ett öga höll på att ruttna. Un viņai viena acis jau bija tā kā sākusi bojāties un pūt, Det andra ögat kunde hon se skillnaden mellan ljus och mörkt. un ar otru aci viņa varēja atšķirt, ka ir gaišs un ir tumšs. Hon kom fram. Un viņa iznāca priekšā. Hon gick där, riskerade att snubbla på stolar och på andra saker. Un viņa iznāca priekšā nedroši un, ziniet, tā, ka iet, tā, ka tu neredzi, tu vari uzskriet kādam krēslam vai cilvēkam. Hon fick hjälp för att komma fram. Ni ska förbön. Un apkārtējie viņai palīdzēja, lai viņa varētu iznākt priekšā, lai par viņu varētu aizlūgt. Vi bad för henne. Un mēs lūdzām par viņu. Nekas nenotika. Mums vismaz tā likās. Men hon kände, Bet viņa sajūta, hon trodde, un viņa ticēja un paļāvās, där du börjar, det fullbordar du. ka tur, kur Dievs iesāk savu darbu, viņš nāk un arī to pabeidz. Därför att du är trofast. Tādēļ, ka tu esi uzticams. Tāpēc, ka tu, Dievs, esi uzticams un tu nemelo. Så hon fick hjälp att gå tillbaka och sätta sig på Un tāpēc cilvēki palīdzēja viņai aiziet atpakaļ. på tisdag. Un otrdien Skulle hon åka till lasarettet viņai vajadzēja doties uz slimnīcu, och de skulle operera ut det här ögat som hade dött. lai ārsti varētu izoperēt šo aci, kura jau bija vairs pavisam nedarbojās. Men läkaren som hade undersökt, som skulle operera, hade också undersökt henne många gånger innan. Un ārsts, kuram viņu vajadzēja operēt, viņš jau viņai bija veicis nepārtraukti visdažādākos izmeklējumus šajā acī. Han visste utgångspunkten. Han visste hur det hade varit. Un viņš zināja jau to, kā izskatās un kas notiek ar viņas aci. Men hon hade tyckt när hon hade åkt hemifrån Bet viņai bija licies, hur de kunde skilja även mellan blått och grönt. kad viņa devās mājās no baznīcas, viņai bija licies, ka viņa var atšķirt pat zaļu no zila. Så när hon sitter i bilen och ska åka till sjukhuset Un tāpēc ceļā uz šo slimnīcu så kunde hon tro att de såg den gröna skogen. viņai likās, ka viņa redz zaļu mežu. Och när hon tittade upp så kunde hon se en blå himmel. Un, kad viņa paskatījās augšā, viņai likās, ka viņa redz zilas debesis. Så hon kände att någonting måste ha hänt. Tad viņai likās, ka varbūt kaut kas ir mainījies. Men när läkaren ska undersöka henne innan operation Un tad viņa ieradās slimnīcā, un šis ārsts gatavojās pēdējo reizi viņai pārbaudīt šo aci arī pirms operācijas. säger han till henne. Un šis ārsts sacīja viņai, šī acis viņa vairs nav mirusi, viņā ir atgriezusies dzīvība. Ögat som du har sett på har fått ett nytt ljus. Šī acis, ar kuru tu neesi redzējusi, ir atguvusi atkal gaismu. När hon hör det här, Un tad, kad viņa to sadzirdēja,
Viņa sacīja, amen! Och läkaren som hade undersökt henne så många gånger innan, han ville ju veta vad är det som har hänt. Un šis ārsts, kurš viņu bija nepārtraukti izmeklējis un pārbaudījis to, kas notiek ar viņas acīm, viņš gribēja zināt, kas pa lietu, kāpēc viņa redz, kāpēc tur ir dzīvība. Så då säger de till henne, Kāpēc viņš viņai jautāja? jag var på möte i söndags. Un viņa atbildēja, es svētdien biju dievkalpojumā. Jag gick fram till förbön. Es izgāju priekšā, lai par mani aizlūdz. Un viņa lūdza par mani. Un es zinu, Att min Jesus, han är trofast. ka mans Jēzus ir uzticams, un viņš man nepieviļ. Viņš man nenodod. Jag möter den här kvinnan sen, Un es vēlāk pēc tam sastapu šo sievieti. 2 veckor efteråt. Pēc 2 nedēļām apmēram. Un viņa ieradās ar akordeonu uz muguras, Ska gå in i kyrkan och dela lovsång. lai varētu būt draudzē un spēlēt savas dziesmas. Un viņai vairs nebija brīļu, un viņa redzēja ļoti labi. Men så är det. Un tā tas notiek. Hon lät inte omständigheterna påverka. Viņa neļāva apstākļiem sevi ietekmēt. Vi måste förstå, Un mums ir jāsaprot, Jesus, finns ingenting som inte han kan. Kopā ar Jēzu nav nekā tāda, ko Jēzus nespēja. För när vi till exempel läser om den synagogföreståndaren, Jo tad, kad mēs par piemēru lasām par šo sinagogas priekšnieku, då står det om honom i Lukas 8. arī Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā, Hur han får bud hemifrån i vers 9. kad viņš bija aizgājis pie Jēzus un viņi devās pie viņa uz mājām, tad pa ceļam viņš saņēma vēsti vai ziņu no mājām. Där han får bud om att han inte längre ska besvära mästaren. Un cilvēks, kas to nodeva, teica, neapgrūtini vairāk meistaru, jo tāpēc, kad tava meitiņa ir mirusi. Därför att hans dotter hade dött. Mhm. Men så säger Jesus till honom i vers 50. Un tālāk Jēzus viņam atbildēja. Var inte rädd. Viņš teica, nebaidies, tici tam, kādēļ tu esi nācis, un tu redzēsi. Låt ingenting stjäla varför du kom till mig. Neļauj nevienam nozagt šo apziņu, kādēļ tu esi nācis pie manis. Låt ingen ta dig bort. Neļauj nevienam to paņemt prom. Stājies pretī vēlnam. Stå orubbliga emot honom. Stājies viņam pretī. Neļauj saviem apstākļiem to ietekmēt. Un mums ir jāuzdrošinās stāvēt viņa priekšā. För när vi läser om hur han kommer hem till, när Jesus kommer hem till synagogan, Jo tad, kad mēs lasām to, kas notika, kad viņš ieradās mājās pie šī sinagogas priekšnieka, så står det att människorna höll dödsklagan. kad viņi pienāca pie šīm mājām, tur jau bija sapulcējušies apraudātāji. Viņi jau tur raudāja. Där står Jesus Un Jēzus pienāk tillsammans med flickans far. kopā ar šīs meitiņas tēvu. Fullt där inne människorna, de gråter och sörjer. Un pagalmā sētā ir pilns ar cilvēkiem, kuri raud un sēro. Vad ska han tänka? Kas ir tas, kas viņam būtu jāpadomā? Kad viņš tur stāv Tittar bara människor, un redz, ko dara šie cilvēki. de är ledsna. Viņi ir noskumuši. Och så säger Jesus, Un Jēzus saka, gråt inte. neraudiet. Hon sover bara. Viņa tikai guļ. Då börjar man skratta istället. Un ko dara apkārtējie? Viņi sāk smieties un ņirgāties par viņu un sacīt viņam. Säg inte sådana saker. Nesaki tā! Vi vet ju att hon är död. Mēs taču zinām, ka viņa ir mirusi. Vad ska synagogföreståndaren tänka? Un kā jums liekas, ko lai šis sinagogas priekšnieks domā? Ska jag våga tro på det som Jesus har sagt? Kam lai viņš tic, vai viņš var uzdrošināties noticēt tam, ko Jēzus viņam saka? Att jag ska hålla fast Turies cieši pie tiem vārdiem, ko es tev teicu. med människorna.
Vai lai viņš skatās un redz, ka apkārtējie sēro, tad neko nevar apgriezt? Ko lai es daru? Bet Jēzus pats pie sevis, Jēzus domā, Jag har fått makten. man ir dota vara. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Man ir dota visa vara pār zemi un debesīm. Jag förmår att göra långt mycket mer än vad någon människa Un kan es göra. spēju darīt daudz vairāk, nekā jebkāds cilvēks spēj iedomāties vai iztēloties. Det spelar ingen roll hur omständigheterna ser ut. Un nav nekādas nozīmes tam, kā izskatās mani apstākļi. Därför att Jesus visste, Tādēļ, ka Jēzus zināja, mig är given all makt både över död och liv. man ir dota visa vara pār dzīvību un nāvi. Läs bara vad han säger när det gäller Lazarus. Lasiet to, ko viņš sacīja par Lācaru. Där det står så här i Johannes 11. Kad mēs lasām to, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā. När han står där Tad, kad viņš stāvēja pie šī tukšā kapa, viņš sacīja i vers 41-42. no 41. un 42. pantā. Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Tēvs, es tev pateicos, ka tu dzirdi mani. Själv vet jag att du alltid hör mig. Es pats zinu, ka tu mani vienmēr dzirdi un uzklausi. Men för att folket ska förstå så står här. Bet lai šie apkārtējie cilvēki to arī saprastu, viņu dēļ es lūdzu. Att du har sänt mig. Lai viņi saprastu, ka tu mani esi sūtījis. Därför bad jag denna bön. Tieši tāpēc, kungs, es lūdzu šo lūgšanu. Jesus behöver inte egentligen ha bett. Jēzum pat būtu pēc būtības viņam pat nevajadzēja lūgt, Han visste redan här inne jo viņš jau zināja sevī, vad han hade. kas viņam piemita, kas viņam bija. Men han bad Bet viņš lūdza, därför att människorna, precis som du och jag, lai cilvēki apkārtējie, tādi paši kā tu un es, skulle förstå varētu saprast, att Gud hade sänt honom. ka Dievs viņu bija sūtījis. Därför bad han. Tieši tādēļ viņš lūdza. Han hade sagt ungefär amen. Un tad, kad viņš bija pateicis amen, Han sin blick emot graven. tad viņš vērsa savu skatu uz šo kapa vietu. Un viņš sacīja, Lazarus, kom ut! Lācar, nāc ārā! Jo viss bija, ar to viss bija beidzies. Viņš zināja, Även när han kom hem till synagogsföreståndaren. pat ja viņš ieradās, un tāpat, tad, kad viņš ieradās mājās pie šīs sinagogas priekšnieka, Det spelar ingen roll. priekš viņa nebija nekādas nozīmes tam, ka šī meitiņa jau bija mirusi. Tur nebija nekādas nozīmes. Om ni bara håller fast. Ja vien mēs turamies cieši pie tā, kādēļ mēs ejam pie Jēzus, griežamies pie viņa. Så när vi läser om Tāpēc, tad, kad mēs lasām par viņu, att ta med sig Petrus, Johannes och Jakob. tad mēs lasījām to, ka viņš paņēma tuvākos mācekļus, Pēteri, Jāni, Jēkabu un meitiņas vecākus, tēti un mammu, un iegāja mājā iekšā. Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā un 54. pantā. Men han tog flickans hand och ropade. Viņš paņēma meitiņu aiz rokas un teica, meitiņ celies! Hennes livsande Un viņas gars tūlīt pat atgriezās meitiņā, un viņa piecēlās. Viņa atgriezās tūlīt pat. Un tāds ir Dievs. Tāds ir Jēzus, uz kuru mēs ticam un paļaujamies. sett många sådana exempel. Es esmu redzējis daudz tādus piemērus. Där människor har kommit och frågat. Kad cilvēki ir nākuši un ir jautājuši. Jag satt och hade ett möte. Es esmu sēdējis, En bit därifrån. sēdējis dievkalpojumā kādā vietā, kas ir nedaudz tālāk prom no šejienes. Kommer det fram en kvinna i 25-årsåldern med 2 små barn. Iznāca kāda sieviete, kur bija 25 gadus veca ar 2 maziem bērniem. Så säger de, känner Un viņa sacīja, vai tu mani pazīsti? kommer du ihåg mig? Vai tu mani atceries?
Es saku, nē. Jo, sa han, när jag var en liten Viņa teica, flicka, tad, kad es biju maza meitenīte, var jag runt en 7-årsåldern. apmēram 7 gadus veca, Då tog min mamma och pappa fram mig till Tad- förbön. mana mamma un tētis mani aizveda uz aizlūkšanām, Jag skulle göra en hjärtoperation. jo man bija nepieciešama sirds operācija. Jag behövde ingen hjärtoperation. Bet pēc tam man nevajadzēja šo operāciju. Tāpēc, ka Dievs pilnībā dziedināja mani. Det stod hon där och vittnade om det. Viņa stāvēja un liecināja par to. Jag var gift idag, hade 2 små barn, var runt 25, kanske 25. Un šodien viņai ir apmēram 25 gadi vai pat vairāk, vai mazāk drusciņi. Un viņai ir 2 vai 3 bērni jau. Många sådana exempel. Ir daudz tādu piemēru. Som jag sa, Jesus, det här för Tādēļ, att ka bekänna oss. es jau pirms tam teicu, Jēzus ir šeit, lai pakalpotu mums. Och hennes mamma och pappa hade tro. Un šīs meitiņas mazās vecāki bija ticējuši un paļaujušies uz Dievu. Vi måste förstå. Mums ir jāsaprot. Han tittar på dig och mig. Viņš skatās uz tevi un mani. Viņš vēro Och han ser un viņš redz, hur du och jag är den vi är. kādi mēs esam, ik katrs no mums. Jag ska snart sluta. Häng med mig till Lukas 13, Un Lūkas 13. nodaļā, vers 10-13. no 10. līdz 13. pantam, Då står det så här. En sabbat undervisade Jesus i en synagoga. Det fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var kotryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg på henne kallade han till sig henne och sade till henne: Kvinna, kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han händerna på henne och genast rätade hon på sig och började prisa Gud. un tur bija, viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: Sieva, topi svabada no savas slimības. Pēc tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu. Det står så här, när Jesus såg på henne. Tur ir rakstīts, tad, kad Jēzus viņu redzēja, När Jesus ser på dig och mig. kad viņš viņu ieraudzīja. Un tad, kad Jēzus redz tevi un mani, Han ser på dig och mig. viņš skatās uz tevi un mani. Han ser på mig. Viņš skatās uz mani, viņš skatās uz tevi. Och han kom, som jag sa, för att hjälpa dig och mig. Un kā jau es teicu, viņš ir nācis, lai palīdzētu tev un man. Även om den här synagogsförståndaren började att protestera. Un neskatoties uz to, ka šis sinagogas priekšnieks apskaitās un sāka protestēt un iebilst, Och säga att man botar inte människor på sabbat. un viņš sacīja, sabatā, taču nevienu nedziedina, nedrīkst dziedināt sabatā. Men vad säger Jesus? Bet ko Jēzus viņam atbildēja 16. pantā? Han säger så här. Viņš sacīja: Denna kvinna, en Abrahams dotter, som Satan håller bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sina bojor på sabbaten? Un šo sievu, Ābrahama meitu, kuru Sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm? Protams, ka jā. Ingenting Nav nekas, som hindrar honom kurš spēj aizskavēt, kas spēj aizskavēt viņu, att hjälpa dig här idag. lai palīdzētu tev šodien. Ingenting Nav nekas, som hindrar honom. kas spēj aizskavēt viņu, jo viņš skatās uz tevi un skatās uz mani. Un viņš skatās, un viņš redz, Hans önskan är un viņa vēlme ir iet un palīdzēt tev. Vai es varu palīdzēt tev? Jo es tevi mīlu, sådan kärlek till. un man ir tāda mīlestība pret tevi. Så kallar han på dig.
Tāpēc viņš aicina tevi šajā brīdī. Un viņš saka, celies. Tāpēc mēs tagad nobeigsim un lūksim kopā visi. Mēs celsimies kājās un pielūgsim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi šeit. Ka Tu esi šeit caur savu svēto garu. Tu esi šeit šajā brīdī. Un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu neko neņem atpakaļ. Tu neko neapslēp. Tu esi šeit, lai parūpētos par mums, lai palīdzētu mums. Un tāpēc mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka Tu esi šeit. Tu esi šeit šajā brīdī, lai palīdzētu ikatram no mums. Un Tu pazīsti mūs. Tu esi tas, kurš zina tieši to, kas man ir nepieciešams un kas Tev ir nepieciešams. Jēzu, Tu esi šeit, lai palīdzētu ikatram no mums. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi šeit, ka Tu redzi katru. Tu redzi šo māsu, Kungs. Es Tev pateicos, ka Tu redzi ikatru, Kungs, ka Tu piepildi. Un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu to dari šajā brīdī, ka Tu aizskari viņu šajā brīdī.